na ameshakuja. Kwa hivyo nature ya Mungu ni matendo yake, na ndiyo maana Mungu anasema ya kwamba nilimuumba mwanadamu katika sura na mfano wangu. Sura ya Mungu sio mwili, maana Mungu haendi katika mwili. Sura ya Mungu sio ati unaangalia macho yako unasema macho yanafanana na Mungu, hii midomo yangu inafanana, meno yangu ni kama kweli yanafanana na Mungu. Hapana, ni ile asili ya ndani yako ambayo aliweka, ambayo anataka iendelee kutunzwa, iendelee kufanana naye. Na ndio maana Yesu anasema ya kwamba aliyeniona mimi amemuona Baba. Sio kutokana na sura ya nje, maana utaenda kukutana na Baba kule, labda alikuwa amefaa hivi, anatembea hivi kama Yesu, sio hivyo. Lakini matendo ambayo Yesu alikuwa anatekeleza, undani wake, mwenendo wake, tabia yake, alikuwa anafanya kamili kama vile Baba anavyoweza kufanya, na ameshakuja. Kwa hivyo nature ya Mungu ni matendo yake, na ndiyo maana Mungu anasema ya kwamba nilimuumba mwanadamu katika sura na mfano wangu. Sura ya Mungu sio mwili, maana Mungu haendi katika mwili. Sura ya Mungu sio ati unaangalia macho yako unasema macho yanafanana na Mungu, hii midomo yangu inafanana, meno yangu ni kama kweli yanafanana na Mungu. Hapana, ni ile asili ya ndani yako ambayo aliweka, ambayo anataka iendelee kutunzwa, iendelee kufanana naye. Na ndio maana Yesu anasema ya kwamba aliyeniona mimi amemuona Baba. Sio kutokana na sura ya nje, maana utaenda kukutana na Baba kule, labda alikuwa amefaa hivi, anatembea hivi kama Yesu, sio hivyo. Lakini matendo ambayo Yesu alikuwa anatekeleza, undani wake, mwenendo wake, tabia yake, alikuwa anafanya kamili kama vile Baba anavyoweza kufanya.